Metric yun ayari sonim so tumpan bertakime. Di fulor lang so ranjit ing tiahem ahiring tang rakpen make it cho. Langhin constituency BJP candidate Thorendra Brahma pen vote ke hang amai ke padopon. Kardom Nilikar Bibirta Thanbang Samidurmi BP non archik tha Birtang Ton pen. Board of Secondary Education of Assam pen Jakhong Inkora Troxy Arni pen Jakhong Thomkep Arnian compartmental examination ke padopon jiapan Jo Arni phapon tanglo pusi pacetakpon. Pining metric yun ari sonim so tum compartmental asad lang toklong jipusi seba pen birta keme pacetangpon. Seba pen laso asad lang aputa ke pacetak atengke compartmental asad lang apan wosik po arni pen wosik rehini angbong online along pen men cetap purnang po metric sadlang along subject atom kiun a pangrum pet 170 an kelong ari sonim so atum si compartmental asad lang toklong chochi sadlang apan subject isi along parokatom lapen examination center anam paro isi pinang jiputa seba pen asonamung patik pon compartmental sadlang kedoji ke epong wechi sadlang ke unatum laso ningkan amat college higher secondary along men cetap dun pen lo charlie dun long jiputa seba ke hoy pen birta pacetak pon Ladakh Chethan pon me seba pen 2008 aningkan aruni phai pho arni compartmental sadlang pave pondet lo Difu Police Station angkang wosik ni phai hini arni anar lopor phai sirachitima por malom Difu lorlang so ranjing tia hem me choret pusi card news channel apherang ke mangal kropen birta nang pale Difu Government College along Pionacho Kamar Kachuklem dun Ranjit ing tiahem ahiring tang rakpen me chodet bangso meke chopor hud alangli hem majok tawe pusi birtalong Perangki atumpen adimalong kepalai duna hud alangli hin pen kacethan duna tengke current ke short pen ajoksi meke cholong pusi chethan pon lapen labangso ahem meke chopen ajok lakthom anbak ahormuta na hok dun edlo an parta ongnung akanang sola document anta me chopon thaile buta chethan dun pusi birta ribdun long documents na kadolo copy documents dolo kan baga hormuz luksona nangli lili total ke 2 lakhs 2 lakhs 3 lakhs na Langhin constituency BJP candidate Thorendra Brahma lapen BJP klembang phubang phia tumpen wosik ni phai ICR ni ada por phai keba por pen arni tili hinia por malom an Langhin MSC constituency kaparlo angkang penang an adimalong bai ke pacha jeng asai kedeng lapen vote ke hang amai ke padopon pusi pherang ke tumpen bertalong Labangso bai ke pacha jeng pon asai padopon da phi vote ke hang amai stame padopon thu pusi bertalong Jamuguri arong asar Subbaram Baglari pen kachari pon amayalong Mai ke phalam te XBLT abidi sar Himanta Basumutari pensi Jaipon Lapen bangso amayalong aluhi aman pen kachatong dun Langhin constituency BJP candidate Thorendra Brahma Ramendra Brahma Langhin ABSU Manipur Anchalik Joybhodra Basumutari pen chenglok bang pharokathom BJP aradatum bangso amayalong chatong dun rinti pusi birtalong dun আমাৰ লাহিনো সমষ্টিত তিৰণ সমষ্টিত হয় Thorendra Brahma ডাঙৰীয়া বিজেপি কেন্দ্ৰীয় হৈছিল নিশ্চয় জিকিব এটা 100% কাটাং মানে আপোনালোকে এক্সবিএলটিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সাপোৰ্ট আমি এক্সবিএলটি নহয় আৰু গোটেই বড় অগ্ৰণী সংগঠনৰ সাপোৰ্ট আছে আৰু এক্সবিএলটি পৰা 100% এনে গোটেই বড় অগ্ৰণী সংগঠনৰ ভিতৰত কি আছে বাৰু অলপ কৈ দিব নেকি এনে বড় সংগঠনৰ পৰা আমাৰ বড় সাহিত্য হ'ব আছে হয় আৰু আপসু আছে হয় আৰু লগতে কছাৰী সমাজ আছে হয় আৰু গামৰা সমাজ আছে হয় আৰু বগা আছে আৰু আবুব আছে West Karbi Anglong District Rongkhang MSC constituency along Congress asong ajakong kachepherang Vosik ni pai CR ni West Karbi Anglong District ang kangarlo Rongkhang MEC constituency along Congress asong ajakong kachepherang Sadgang along kipadopon Congress asong pen Maya long ta ongdong aradatum BJP lapen HSDC asong pen COC Congress along chepa okdon সভাপতি দুজন আছে হুসেন কারণ সভাপতি কারণ
দাবি হয় এইবার প্রথম থেকে হায়দ্রাবাদে দিছে পৃথিবীর পর আমার ক্ষমতা বেশ করেছে ইতিমধ্যে কম ইলংস যাকম Rongkhang MEC constituency along Kadogawi non an don Paroplira inquiry siatom Congress Party along Kachepa ok dun pen Congress Party aja kong Chepangtang dun. Nilip constituency angkang lapen Nilip education block pen Loka Charlie ahem mesen nangji pumathapon si Borjan rong piarong along kedo Borjan LP school ahem kimrang ponlo bonta bangso school ahem pinning an ningkan krep ho pleng tanglo sistame non puan ta patang tedet a school ahem let tang tedet sistame lokethan adim kavedet ajok bangso ahem tangti along si lothanang koklo Halapu non maloma bangke sorkar pen Loka Charlie Alsomar tumapan sekolah hem along si an pachunengji. Bonta Borjan LP school along non puanta kitun kedang hem kavideda jok sekolah hem arlo amatsi amihitan plung seta tun dang nanglo. Lapuancho takalisi barpi barso kedo hem anta rectangle. Lapen headmaster Mongol Singh ing ti seta kebang arni chi enjay pusi Borjan rong pia rong amekar tumpen nang pachinidun. Berita bangkala puan sekang ton iglo lang ibom takat news channel domi thak me kurbang tu.